Om Swastiastu. Matur suksema majaring pangen teracara. Antagala sani sampun ketiba ring padewekang titiang. Inggih, idedane sareng sami. Utamanipun majaring panureksa sani dahat kesumayang titiang. Guru sani sepisanan menadas pambina wimbakara pidarta basa Bali sane wangiang titiang. Idudane pamakasya wana wimbakara pidarta basa Bali miwah para pemiarsa sareng sami sane tresna asen titiang. Rasa angayu bagia atrang titiang majaring ida sanyang widiwasa. Duani sangkanin paswecan ida iraga sareng sami presida musa duaja renggalai sekadi mangkin. Inggih, idedane sareng sami sani dahat wangiang titiang. Renggala sane bacek puniki luga yang titiang jagi makta yang pidarta basa Bali sane mangurda saat kerti pindah ke jalanan ngupapir budaya Bali. Napi mawinan titiang amen murda kadiasa punika santukan reng pakibah jagate sekali mangkin manahang titiang utsang rajagang kesukatan jagat kantor kerasayang sayang ngeredang. Ya diastun kangkanin indek kautaman jagat Bali sani sapun kasop terkelotah rau kedera negari ngarapan adat seni lan budaya sakemang kanton titiang modern bemanah semuanya idedane. Napi kesujati seni lan budaya maka pamikuku jagat Bali ne. Sampun ke para yawanane mangkin milat kirajagang jagat budaya Bali ne puniki. Idedane sareng sami budaya Bali kadiasa punapi seni patut anggen ngupapira budaya Bali duwe. Yening kemana antok titiang budaya Bali sani mapramana antok sastra agama Hindu. Agama Hindu maka suluh ikang praba sani ngicanin sinar suci luweh ayureng budaya Bali sani ketah kebaos adi luhung. Antak punika sepatutnya ne ikrama Bali ne krek tingkih ketok sempro patut milat rajagang budaya Bali ne puniki. Yening mentan iraga sareng sami maka ikrama Bali ne hal yang senilan budaya punika. Punika pacang maparakan pisan idedane. Sayan rerat budaya Bali talar. Sayan rerat taksu budaya Bali sani adi luhung puniki. Idedane sareng sami rikalaning ngupapira jagat Bali sani nginggilang budaya terma pramana antok sastra agama Hindu. Ngejantan sampun wenten pai ketanyan ring ajan sat kerte sani mungguh renontat purana Bali inggih punika. Kesuciane sani neneng sani patut kau papira oleh para janane iri kiring jagate. Minakadi danu kerte wana kerte segala karte jana karte atma karte miwah jagat karte. Danu karte inggih punika nitang kramane mangdasang sami ngapapira danu pinaka wiwit kinah toyan sani pacang amartanin jagate reng marja pada puniki. Wana karte inggih punika utsang lastarian kewentanan alas utawi wana pinaka kenah buron miwah taru sane maurip.
Raris ring ajan segara karte. Krama palne patut becik-becik ngopapira kewentanan segara ni. Mangda tetap lestari saha ngulangunin. Jana karte mapi tegas. Mangda krama palne statunin capang pesawitan sane prosedur ngawinang jagate rahayu. Atma karte inggih punika nitang kraman Rajana Bali memang desar sami presiden nelopang daging ajaran agama Hindu ni. Utamanipun eling ri ajaran tatua masih. Raris ring ajaran jagat karte idedami. Wanta kepatutan iraga sareng sami. Mikukuang kewentanan tanah pemijilan sane Ibu Pertiwi. Duaning saking Ibu Pertiwi. Pacang memelang sari sanining boga jagat Bali. Maka sami pepalian punika nenten jasingsa yang utama pisan nguripang sat kerteh punika. Ritat kalang papira jagat Bali, ritat kalang papira budaya Bali, sane kebaos lueheng utama puniki. Santukan sangkanin pemargine punika. Ikrama panne pajang presiden murid ajak kantos kawekas. Sekadi pidabda Bapak Gubernur Bali sani medalang awik merupa peraturan gubernur miwah peraturan daerah. Maka sami awik punika kangen dasar antuk wangun budaya Bali pindah ke taksuning jagat Bali. Duani kadisa punika tunas tityang reng kelamapan ni sareng sami. Mangda satinut segilik seguluk nunggalang pikayun gumanti presiden nyujur keutamaan jagat Bali. Antuk punika idedane ngireng ngawet mangkin asapuna pija antuk mangda presiden saat kerteh kauripane tetep ajak kantos kewekas. Sane mangkin ngireng ngawet mangkin margiang ini ke punika ngireng mabela pati nindiang budaya Bali puniki antuk mebalik sumpah reng mana soang-soang kaya menadas pamucuk melanin budaya Bali ni. Yening dumon lelangi te kain mabela pati kantos katalang roh melanin panegara mulati kemahardikan. Yening asa punapi pacang bangga yang saya nerat budaya Bali ni. Jantan nentan idedane. Inggih, idedane sareng sami sani dahat wangiang titiang. Napi luar sani katur iwawu, presiden cutetang titiang kadi asa puniki. Kepertama, seni patut menginang budaya Bali, wantah iraga, ikrama Bali, kemanggalang antuk sang maraga guru wisesa. Keping kali, ngireng ngawet mangkin, iragus tetep jamat tu papira sat kateh punika. Mangdes tetep ajak kantos kawekas. Sani kebaos, kerta raharja gemah ripah loh Cinawi. Idedane sareng sami niwah para anggis meton seni dahat wangiang titiang. Wantah asa punika presiden titiang ngaturan pidatane puniki. Yening wenten atur titiang sani iwang, miwah nenten menggoreng arsa, titiang nas gang rana sinampura. Mogi-mogi nabi sani kalter iwang, presiden mapi kenoh majareng iraga sareng sami. Pindah ke wasenaning atur, puputang titiang antuk para mesan.